Banzango. Monsieur Chilombo, il a changé de condition à Mboka aussi matin. Et aussi matin. C'est gagné au Kenya. Il a changé de condition à Mboka. Et aussi matin. Boluga mabanga. Yo, chamo de mango. Oh, si c'est de l'homme, yo Luka Ado aussi là. Condition on aussi maté. Toboyi. Monsieur Chilombo. Constitution ya Mboka Congo. Aussi ma constitution ya Mboka Congo. Yango biso peuple congolais. Akokende kaka, tsegede akokende. Ni mu gihe iteka ryose igihugu cy'u Rwanda cyakunze kugaragaza ko ibibazo byo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ko naho bihuriye n'abaturanyi. Kuri ubu ngubu rero na abaturage bakomeje kubigaragaza aho bagiye mu mihanda bagatwika byose barigaragambya ku butegetsi bwa Tshisekedi bavuga ko batakimushaka rwose ngo nagende. Umwaka wa 2028 gutinze kugera kugira ngo ave ku butegetsi. Hanyuma rero kubijyanye n'amakuru y'uko ashobora guhindura itegeko nshinga akaba yakomeza kwiyamamaza, ibyo byo ntabwo babikozwa. Nuzakomeza gubitangaza cyangwa se ngo bakongera kubyumva, noneho imyigaragambyo bazakora ni Imana yonyine yo ijuru ngizaza kwihagarika. Rero twe tugiye kuba tugaruka ku myigaragambyo irimo kuba hari Kinshasa ijyanye noneho n'abashoferi bahisemo kwigaragambya bavuga ko batagishaka Tshisekedi. Ribo hasi yanditse subscribe 5/5 na amakuru menshi cyane uzajya ukomeza kubonera ku gihe. Ni ku murwa mukuru wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Kinshasa haravugwa umwuka mubi w'umutekano ni nyuma y'imyigaragambyo y'abatwara imodoka zitwara abagenzi cyangwa se taxi. Ni imyigaragambyo yatangiye mu gitondo cyo kuri uyu munsi tariki ya 16 Werurwe 2026. Amakuru aturuka muri uwo murwa mukuru wa Kinshasa akavuga ko amasasu yarashwe hafi y'irembo ry'ibitaro byitwa Hopitali Monkore ni mu gace ka Ngafura. Ni ku bashoferi bari bakoze imyigaragambyo bafunga imihanda bakoresheje amapine batwitse. Iyi myigaragambyo yateje ihagarara rikomeye aho ngaho ry'ibikorwa bitandukanye. Urujya n'uruza ni mu bice by'uwo mujyi wa Kinshasa, aho bamwe mu baturage bavuga ko batashoboye no kujya ku kazi cyangwa se mu mirimo yabo isanzwe. Nkuko amakuru atandukanye abivuga, abatwara imodoka zitwara abagenzi batangije iyo myigaragambyo bashinja ubuyobozi bwa Tshisekedi Chilombo kudakemura ibibazo byugarije urwo rwego rw'abatwara imodoka. Ni mu rwego rwo kugaragaza uburakari bwabo bafunze imihanda imwe n'imwe bakoresheje amapine yatwitswe, ndetse bagenda banakoresha n'ibindi bikorwa bitandukanye birimo imbaho n'ibindi byose babonaga hafi aho ngaho, bavuga ko batagishaka ubwo butegetsi. Bati umwaka wa 2028 utinze kugera. Ni mu bice rero nka Matete abaturage babonye umwotsi w'amapine mwinshi cyane uzamuka mu kirere. Ibintu byateye ubwoba bamwe mu baturage, ndetse n'inzego z'umutekano zagerageje guhagarika abo baturage bari bariye karungu, ariko bavuga ko bagomba guhangana kugera ku munota wa nyuma. Abaturage bakavuga ko igihugu ngo cyugarijwe n'ibibazo bitandukanye, kandi iteka Tshisekedi Chilombo aho kugira ngo abikemure gahitamo kwifashisha cyangwa se kwitwaza inzitwazo z'uko mu burasirazuba hari intambara. Ibyo rero abaturage ntabwo babishaka, by'umwihariko aba bafite ikibazo cyo gutwara abagenzi, aho bavuga ko ibibazo byabo bidakemurwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Abaturage baravuga ko urujya n'uruza rwahagaze mu buryo bwa burundu, imodoka ntabwo zigishobora kunyura muri iyo mihanda, bityo abantu benshi ngo bahisemo kugenda n'amaguru mu ntera ndende kugira ngo bagere aho bajya. Ikindi cyatumye benshi bacika ururondogoro ni amakuru y'uko hari amasasu yarashwe hafi y'irembo ry'ibitaro bya Monkore, ibitaro bikomeye cyane biherereye ahitwa Ngafura. Nubwo hataramenyekana neza uwaba yarashe ayo masasu cyangwa se icyabiteye, abaturage bo muri ako gace baravuga ko byateje akaduruvayo n'ubwoba. Abari hafi y'ahabereye imyigaragambyo bakavuga ko abantu bahise batatana, bamwe bahungira mu nyubako ziri hafi aho ngaho. Ni mu gihe abandi bagerageje kuva muri ako gace mu buryo bwa burundu. Abaturage benshi bakavuga ko imyigaragambyo
ndetse n'ibikorwa by'amasasu byumvikanye ngo byatumye ubuzima busanzwe buhagarara. Hari abavuga ko bamwe bagiye ku kazi n'amaguru, abandi babuze uburyo bwo kugera ku masoko cyangwa se aho bakorera, ndetse hari n'abavuga ko ubukungu bwabo bwagiye mu kangaratete ahanini bijyanye n'iyo myigaragambyo. Abigaragambye bakavuga ko Tshisekedi Tshilombo ngo yashyizeho politiki ituma batabona uburyo bwo gukora akazi kabo neza, nta mihanda, imisoro, imodoka zabo zirabangamirwa. Ni ibibazo byinshi cyane barimo kugaragaza bituma uwo mwuga wabo cyangwa se ako kazi kabo kuri ubu ngubu katakigenda neza. Bakavuga ko ibyo rwose batakibishaka, ngo Tshisekedi Tshilombo ataragera ku butegetsi bafite uko bakoraga, ariko kuri ubu ngubu icyo arimo gukora ni ugusahura igihugu anabangamira akazi kabo. Hanyuma rero nk'uko bumvikanaga babivuga, nta kindi bashaka nuko umwaka wa 2028 ugera gusa ubundi Tshisekedi Tshilombo akava mu biro akagenda. Bitaba ibyo ngibyo rero hakaba imyigaragambyo ikomeye kandi ishobora no kuzamara igihe kirekire. Hanyuma ibyo kubabwira ko azahindura itegeko nshinga akaba yakongera kwiyamamaza byo kubibabwira ni nko kubatera urushinge cyangwa se icyuma, ahanini bijyanye n'uburakari bafitiye ubutegetsi bwa Kinshasa. Bavuga ko ibibazo byinshi imbere mu gihugu bananiwe kubikemura, ahubwo bagakomeza kwitwaza intambara yo mu burasirazuba. Ni mu gihe ibibazo by'umutekano n'imibereho y'abaturage birimo kuvugwa i Kinshasa, hari impaka zikomeje mu gihugu ku bijyanye n'itegeko nshinga. Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo n'ubuyobozi bwe bakomeje kubiganiraho ku rwego rwa politiki, aho bashaka ko bahindura itegeko nshinga. Bamwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi ndetse n'abagaragaye mu myigaragambyo bakavuga ko ibiganiro bya politiki ntabwo bikwiriye gufata umwanya mu gihe abaturage bavuga ko batagikeneye umuyobozi. Icyo bashaka nuko nyine hagomba gukurikizwa amategeko ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uwo mwaka wagera Tshisekedi Tshilombo agasezera akagenda. Naho ku mbuga nkoranyambaga abantu benshi bagaragaje amarangamutima atandukanye. Hari abashyigikiye iyo myigaragambyo bakavuga ko ari uburyo bwo kugaragaza ibibazo abaturage bafite, ni mu gihe abandi bagaragaza impungenge ko imyigaragambyo ishobora guteza imvururu zikomeye ku murwa mukuru. Icyakora cyo amakuru aturuka kuri izo mbuga nkoranyambaga arakomeza kwemeza ko ubutegetsi bwa Kinshasa nabwo ngo burimo gukora uko bushoboye kugira ngo buhoshe iyo myigaragambyo, ndetse nabo bigaragambya babakemurire ibibazo bikiri mu maguru mashya, kuko bitinze bashobora gufata izindi ngamba zikakaye. Turimo turagana ku musozo. Ibirimo kubera i Kinshasa biragaragaza umwuka mubi w'umutekano n'imyigaragambyo, ariko nanone bikongera kugaragaza ukuri kw'ibibazo byo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ikibazo si u Rwanda nk'uko iteka ryose Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ibivuga. Ikibazo si yo ntambara yo mu burasirazuba, dore ko niyo ntambara n'ubundi yatangiye ahanini bijyanye n'uko hari ibibazo bitagenda neza. Byanze bikunze amahanga arakomeza gukurikirana ibijyanye na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kandi vuba amahanga azatangira gusobanukirwa ko hari byinshi bikeneye gukemurwa aho muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kurusha iteka ryose kwegeka ibibazo kuri iyo ntambara yo mu burasirazuba cyangwa se abaturanyi. Abasesenguzi bakavuga ko ari ngombwa ko inzego zishinzwe gutanga amakuru yizewe vuba, kugira ngo hatabaho gukwirakwiza ibihuha bishobora kurushaho gutera ubwoba abaturage. Rwanda Updates irakomeza gukurikirana iby'iyo myigaragambyo, niba yihosha cyangwa se ubutegetsi bwa Kinshasa bugakemura ibyo bibazo turaza kubibatangariza, ariko kandi nibatabikemura mwitegure noneho imyigaragambyo ishobora no gusanga Tshisekedi Tshilombo mu biro bye.